पाव की थोरम सर याबिरी बख्वाई पुनः पुराजन खुमुक्सम तराम लोग सबके लोनिया न खोरम जरी हौजिंग असि फोंग हुएलम पाव पाव चेदगी लखुत चब मरुओय पाव सिंग मियाम द पावदम जरी हौजिंग असि ओइबा मरुओय पाव सिंग सरू फावबा फंखिद्रब लिंथोंगंबी अमदी हेमजेट की केस सीबीआई न सेनब टेररिस्ट अम फारगा गुवाहाटी द पुखरे लैंगाकप ngamद्रबदि चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमसुंग डिप्यूटी सीएम अनि मियाम द सरेंडर तौरो मेघचंद्र बीजेपी के एमएलए सिंह पार्टी असदगी रिजाइन तौब नुमिता मणिपुर द इंगतप पुरकनी समाजवादी पार्टी लोइनना कुकी टेररिस्ट सिंह नागा मिसम तरुक फाजिन खिब नुमित तरानी हेलगले पुलिस ने फाजिन खिब यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट याउन थमी मरी मजिस्ट्रेट बेल पीखरे अखोइन हौखिबसिंग काउथोक्तुना चाखत माइकैद चंगसिलसी चीफ मिनिस्टर वाई खेमचा होजि मखा ताब मरोय पाउसिंग पिजरी सरू फाव फंखिद्रब लिंथोंगंबी अमसुंग हेमजेट की केस सीबीआई न सेनब टेररिस्ट अम फारगा गुवाहाटी द पुखरे हुयेन ब्यूरोदगी लुवांग बिली थोंगंबी हिजम मफम खंखिदबगी मतंग द इम्फाल पीएस द वाकटपदगी पुलिस स्टेशन असिना जुलाई 9 द केस एफआईआर नंबर 584 क्लोज 7 लिसिंगनी कुनगहुमदोय लखटकी हेमजित फिजम मफम खंखिद्रे हाइदुना माकी अपोपने रिपोर्ट तौबदगी लंफेन पीएस ना जुलाई 10 लिसिंगनी कुनगहुमदोय द केस एफआईआर नंबर 1009 क्लोज 7 लिसिंगनी कुनगहुमदोय रेजिस्टर तौदुना लखटकी लुवांग बिलिंग थोंगंबी हिजम अमसुंग हेमजित फिजमगी केस सीबीआई न पारब मतुंग जनवरी अनि लिसिंगनी कुनग मरी द तोंगान तोंगानबा चार्जशीट अनि गुवाहाटी द कामरूप मेट्रो की चीफ जस्टिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबमिट तौरखी हेमजित फिजम अमसुंग इचाबु मफम खंखिदबगी मतंग द सीबीआई न लौखटप केस की वायल द मार्च 18 लिसिंगनी कुनग तरुक द गुवाहाटी की कोर्ट द स्टेटमेंट पीरुरे केस असगी वायल की मतंग द पींदब कया लेरी लिंथोंगंबी की अपोपा हिजम कुलजीत हौजिंग मखा ताब पाव पिजरी हुयेन ब्यूरोदगी ngasidagen chahi ahum henbagi mamang me ahum lisingani ga kunga humdoidagi haurakhiba manipur gi tamthirba lan gi thodok sing toina thoksilakpa tanja oikhiba july 3 lisingani ga kunga humdoigi ayukta tuition chalugani haiduna mayum mayumdagi thokiba chahi nauriba mairoi ani tera tombram lekai dagi luwang biling thoingambi hijam tara ga taret amasung tayel kolom lekai dagi hijam hemji chahi kunbu कुकी टेररिस्ट सिंह फारब मतुंग मियाथी हाथो फिक्रे हाबगी फोटो सिंह सेप्टेम्बर 15 सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म सिंह वायरल ओरकपदगी अंगानगी मतंग पुलिस न लखटप केस पु लौसिंदुने इन्वेस्टिगेशन चथरगलिबा सीबीआई न ngara अंगांग अनिबु हापद चेनबनी हाइबा केएनएफजेड की नोगिन बाइटे कुकी एलाइज टाइगर नोगिन एलाइज कमांडर कोबा टेररिस्ट अम फारग गुवाहाटी द पुखरे हारी केएनएफजेड असी कुकी नेशनल फ्रंट जोगम हाइबनी ngarang CBI na muhan combined force की मकुत्तगी फारे हारिबा मियोय असिना nganganibu फारग पुखिबा जोगजांग टेक एरिया की कमांडर नि हाइजब टेररिस्ट नि पाउची असिना फंगबा टेररिस्ट सिंग रिपोर्ट सिंग मतुंग इन ngarang ayu angan बदे स्टेट अमसुंग सेंट्रल फोर्स की कंबाइंड टीम अमन सुसापु डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा लैमता की बोंगमोल खुंदा थीबो हुंबगी थबक चथबद मियोय खरा फागत खिबन मियोय सिंग अदुगी मनुंग मसागी चई 19 रोम सुरबा नोगिन बाइटे कुकी एलाइज टाइगर नोगिन एलाइज कमांडर अपोपा जांगनांग बाइटे कौबा अंगांग अनिगी मियाता सेनब टेररिस्ट असिसु यावरखिबन हारि कंबाइंड फोर्स न फाब मियोय सिंग असिगी मनुंग मा यावरे खंगबदगी अंगांग अनिगी केस की इन्वेस्टिगेशन चथरलिब सीबीआई द पाव पीरब मतुंग द माकपु इन्वेस्टिगेशन एजेंसी असिन मखोइन पारिब केस का मरी लेनन अमुहनरी एरेस्ट तौरगा ngarang nungthin pung mari dagi imphal dagi ngapigani pung mari da imphal dagi guwahati tamna paikhiba indigo flight number 6E749 da hablaga pukhibani hairi angang anagi thodok ki case paiduna investigation chathar CBI gi makai dagi mangjona thodok asigi matang da phongdokhiba warol sing manung da July 3 lisingani kunga humdo ya yukta phizam hemjin mayum dagi ma ki motorcycle tongduna tuition chatkani haiduna thokhibani luang mili thoingami hijam chu mayum dagi tuition chatkani haiduna thokhibani matang sida luang mili thoingami hijam ya pokpa mapa hijam
कुलजित का पोमिनब मयामन ngasi pause asida phongdor padadi luang mili thoi ngambi hijamdi class 12 examination pass tawrabani masigi matungda tongan ba competitive examination singda saru yanagida makka champat thokchom laikai da leiba tuition center amada chatkani hadana yumdagi thokibani hari CBI na chathaki investigation dagi makata na phongdokhi badna hijam hemajin luang biling thoi ngambi ga thengnaduna ma ki motorcycle da punna tongminaduna Bishnupur rom da chatki mafam adudagi ol kasa road paringi thas view point area da yausin ki makhoi ani na mafam adu yausin baga ikan kanadana makhoi ani bu case asigi accused sing namduna pharaga gari amada haptuna hatok taba mafam haidok taba mafam amada puki kona thangda makhoi accused sing asina hale haiba khangki haina phongdokhibani CBI na ngang ani ki thodoki matang da police na lokar pa case pu makhoina paisilaba matung de investigation chathaba horukpaga tha mari gi manung da January ani lisingani kunga mari da tongan ba charge ani Guwahati gi Kamru metro gi chief judicial magistrate ta submit tawrki ba charge sing asida angang ani bu kine tawraga hatpata chenebani haiba 21 manga gi mathak ta charge tawrki bani loinena case asigi while ngasi phabu Guwahati da leba court asida chathargli bani thaudo asida chenaba toba miyoi amangarang pharaba matungda yena Guwahati gi da mai phal airport gi pukre habi pau phangbaga ngasi pau si asina ahan bada luang biling thoi ngambi hijam ya pokpa mapa kulijat ki mayamaga anirak wari sanaki masigi matungda nupi macha asigi mabung hijam Sentreng wari sanaraba matungda ma ki apopa hijam kuljit kachu wari sanaki CBI na angang ani gi case ka mari leinena atope accused amasu phabaga mari leinena kari karamba wafam sing phongdongning bagi haina hangubada ma ki apopa hijam kuljina pause sida hai case asigi while ga mari leinena hauki ba March 13 da Guwahati da chalaga mathangi numit March 13 mathoi da kota pifam thokpa ayaki statement pirure aduga April amma lisingani kunga tarukta yumda halakhibani CBI na case lokotuna investigation chatharaba matungda charge phauba court ta thangal laglabasu angang ani bu phakhiba amasung hatki hariba mafam adugi chapchaba latitude amasung longitude na chingba yawba location hauji phawda CBI na puthopa ngamdri marmasana case asigi investigation da karigumba khara losinduna thamna bu honar ra haibagi chingba phawba hairi amaromda thasigi tara humdoida kolen amasung court je manigi lona mafam amada ambush tawduna misi mina thon kharba matungda hauji phurubani na phajinduna thamnari hairiba misam sing atu matamda thado haningi misam singbu mafam marang khangkhidraba matamda mayok na ba awa chaitheng ayak isada loina raglabani haiduna mari leinaba singda appeal tawrakli CBI na case lokotuna investigation chatharlaba phawbada lala sin maram morduna hauji phawbada mafam khangdirba miyoi singi khong libagi thabak pawmi sing yauna singnaba mafam singda chatuna pangtho haningli thaba simiyam go loine chathaningi haina su phongdokhi banba yabdi lala sigi manungda mafam khangkhidraba miyoi singi manungdagi miyoi kunthraga nithogi khongul libinaba families of involuntarily disappeared association Manipur Freedom ki president K Ranjan amasung human rights investigative ki administrator TS Manoj Maitena petitioner oduna miyoi sing asigi khongul libinaba public interest litigation number ahum gi lisingani kunga taruk ama April 10 lisingani kunga taruk ta high court of Manipur da file tawrakharbani petitioner ani gi PIL asigi respondent sing ni union of India की महूर सिंह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेक्रेटरी मणिपुर लेंगा की कमिश्नर होम DGP अमसुंग बिष्णुपुर तेनोकपल इम्फाल वेस्ट कांगपोपी कक्सिंग अमसुंग थौबाल की डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिंह की सुपरिटेंडेंट सिंहनी BIL असि हाई कोर्ट मणिपुर की चीफ जस्टिस M सुंदर अमसुंग जस्टिस A बिमोल की बेंच ने अप्रैल 10 मंगा लिसिंगनी कुनगा तरुक लौखतुना मसिगी YL सथबा हौखरबनी अनिरक सुबा ओइना PIL असि YL अप्रैल कुनगमापल लिसिंगनी कुनगा तरुक कोर्ट असिना अमुहन्ना लौखतखिबनी लोइनेना मखा ताबा YL मथंग थागी कुनगनी थोइदा सथनब लेपतुना लेरकलिबनी हौजी फावदा मसागी सरू मसेट अमा फावबा फंगबा ngamdana mafam khangdriba anganganigi manungda fizam hemjit kidi maitai ngapigani mitai lining gi matungina roi mathau mangam pangthokhrabani adubu luwang building thoi ngambi hijamgidi ngasi fawada pangthoraktri mahang masin mana ahungi manungda mahan ani subani
मथक्ता मबुंग अमा अमसुंग मखादा मनाउनुपी अमा लेरी माकी अपोपीगी मिंगना हिजम ओंबी जयश्री कौई हारी हौजिंग मखा ताबा मरुओ पाउसिंग पिजरी लेंगाकपा ngamdrabadi चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमसुंग डिप्यूटी सीएम अनि मियामदा सरेंद्र तौरो मेघचंद्र हौजिक फुरुबानी की फाखिबा मिसम सिंगी लंगला लंजिन अमत खंगदना लेरकलिबसि लेंगासगी ख्वाइदगी असोनबनी मिसम फारगा लैंगाक न तुमिन लैसिलिबा करिगिनो हंगदुना कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोइदगी थोरक्तुना चैयौम हेलकलबा इरांग असिगी तोंगान तोंगानबा थौदोकसिंग मिफा मिपुनगी जस्टिस सु अमत लेक्ट्री हारदुना एनआईए सीबीआई दा सिनरगनी हाइना डाइवर्ट तौबना वारोसिन पुरप ngamloi ngasi phawbada laingak ama leibagi action amata tawdri gari leiba amasung patrolling chatpana warosin purakloi haina congress legislature party gi lusingma mla ke mega chandran phongdokre wafam masinga si kaisam sagai foundation manipur sinduna mithoi mehelaba kumsi chahi gi mairoi singbu north aoc gi hotel tampha da pangthuk patara mapalak suba tarano pagi thorum da president member oina saruk yabagi khudong chaba lawrduna pawmising da phongdokhibani मान मखाता नाय की बिदा कुकीदगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अम्मा नगादगी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अम्मा अमदी मितई की चीफ मिनिस्टर अम्मा पोर्टफोलियो अचौबसिंग पायरगा खनबा येंगलिबरा हंखी फुरुबा हुंगी लुसिंगबा ममम हापलगा खनबा येंखलकलिबसि करी गेमनो अमसुंग फुरुबसिंग खनबदा थाव हाप लीडर ओरबरा हंखी मरा लेजद्रबा मिसम मियाम नोंग नोंगगी सिबा मणिपुरगी सक्तम नोंग नोंगगी कायथनबा सि लेंगा सिदगी उबा फंगली लेंगा सिमियाम की थौदामत लौदबा लेंगांगनी हाइनसु मरान सिरदुना स्टेटनसु सेंटरनसु करिमता हाइदि हाइकी हौजिक लेरिबा लेंगा सिगी ममांगदा चीफ मिनिस्टर ओरमन ओपोजिशन लेत्रे हाइना फोंदोरक लिबसी युमफम यावदबा अमसु आंगांग मचा ताबा वाफमनी थिंगेंदा ताइनबा ngamdraga नासी खोंगदा ताइने हाइबदुनी कांग्रेस न बीजेपी लेंगा सिगा अरोनो मरियमत लेनदे मी ओम लिसिंगनी कुनगा उमदोदगी थोरलिबा चैयहुम हेलबा इरांग असिगी वारोसिन पुरोंगनबा कांग्रेस न ngasi फावदा लाउदुना लागली दिल्ली दा चतुना प्राइम मिनिस्टर उननबा इबा सेरोन पिसिनकी मणिपुर प्राइम मिनिस्टर लापियो अमसु मणिपुर की वा ngambiu हाइजकी स्टेट असिगी वारोसिन पुरकपियो हाइजबगा लोनना उननबगी अपॉइंटमेंट पियो हाइबदा पिरखिद्रबनी थबक ओइना तवदबा बीजेपी लेंगाना कांग्रेस ता ताइसिनबसिदि निंगबा कायबगी वांगांग माली लेंगा असिना मियाम ngakpa ngamloidaba orabadi surrender toro चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनिना लेबा ngakpa ngamdrabadi miyamda surrender toro haiki पवार पारिबा मखोइना थबक तौबा ngamdraga कांग्रेस ता ताइसिनबा सिदि नासी खोंगदा ताइनै हाइबदुनि हाइकी के मेगा चंद्रना मखा ताना हाइ मणिपुर की मियाम वारे पोसगी ममन वांगले लेंगाना वारोइदबा हाइरोइदबा अमसुंग तुमिने लेगदबा ओरबदी सरेंडर तौबिरो लेंगाकपदी हैतबा वा ngangbदना निंगथौ साबा बीजेपी ने थौदांग मसक खंगना थबक तौबियो हाइकी लेंगांग अमा लेबगी थौदांग सु लौदबा ट्रांसपेरेंसी लेतबा अकाउंटेबिलिटी सु उतबा दुगो ऑपोजिशन ने कंप्रोमाइज तौखरे हाइबदोदि अमोहन हाबिरकन बीजेपी ने लेंगाकपा हैतबदगी मियांगी म्यूट ओइना लेबा फावबा इकायरे हाइकी ngarang youth congress na chief minister tumba hogot piro mikap thopiro haina democratic oiba mongda cm gi gate laurubadi farga case lokutuna lokap to thamjinki youth sing adu khulai paiba nati amasung lalhoba lakpa nati misam miyam gi punsi kanbiu haibani khulai paiba mi pha mi pun tawriba sing di pha da basina ताकलिबदी लमदम सिदा डेमोक्रेसी लेत्रे हाइबनी बीजेपी मसेर वाखन मानद्रगा कांग्रेस ता ताइनबगी थबक लेपु अमसुंग बीजेपी की पॉलिटिकल ड्रामा लेपिरो हाइखी बीजेपी के एमएलए सिंगना पार्टी असिदिगी रिजाइन तौबु नुमिता मणिपुर दे इंगतपा पुरकनी समाजवादी पार्टी होजि मखा ताबा पाओ बिजरी बीजेपी के एमएलए सिंगना पार्टी असिदिगी रिजाइन तौबु मतमदा पार्टी असिगा चमिनरिबा अतोपा पार्टी की एमएलए सिंग बीजेपी दा सपोर्ट तौदबा नुमित के नोंगानबगी मिकुप्ता मणिपुर दा इंगतपा पुरकनी हाइना समाजवादी पार्टी मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट के बिसुरजित न फोंदोखरे ngasi nungthin konthojamda leba ma ki yumda pangto pawgi mifamda wafam asi phongdolodan mangna BJP de maran siraduna hai BJP gi lenga leiri makhai ingtapa puropa ngamloi lamdam sida lenga leitaba sab manare malem gi oina khulai gi changda mari suba thakta leiraba security khurak hangandriba lamdam sida misi mina mihar mipun amadi kuki amadi naga misam sing phajan khebada hoji phawba makhogi langla langjin khangdana leiba haibasi ikai ningai ni
security sing misam sing asibu rescue to bangam driba karigino hangduna misam phakraga numin mangani gi matung da search operation to bagi kana bakarino hana su hangki sing degi khulai paiba sing tawning ba tawbada kari su haida ba amasung tuminna yengduna laiba tapaktana operation chatharga khuchu khulai sing phagali hana su phongdoladuna singda luama tamda luama chalai bigunu haiki sing amasung tamda chap manaba luo sanahalu lamdam sida ing tapa purakshi hairabadi BJP bu sagoli ba MLA amadi party asige saminariba to party ge MLA singna BJP da sagot ba tokle haiba mikup tu dagi nungan bada ing tapa purakani haiki sel ga thawai ga onar ga kayam kuine hingba yaga dori bano BJP ge lenga asi leiri makai ing tapa purak loi misi mina adumak thoki gani na sing wakhal tabi dune BJP bu sagot pa topiro amasung party asibu miyamna para tambirasi haiki aikoina haukiba sing kautoktuna sakhot maikai da changsilasi Chief Minister Y Khemcha thoning da thodok singna phurpuna makta khudong cha da mayong na hale hariduna aikoina haukiba sing kautoktuna sakhot maikai rom da changsilasi haina Chief Minister Y Khemcha na phongdokre wafam asi maya Imphal gi Prahavati College da hangba relief camp da changpham lawrokliba arubana laik ayek mayong nariba IDP imung amagi miyoi singda lenga ke maikai digi lupa lakh amagi sempham kusina ba yauna college asigi fitness center da IDP sing amasung college students union gi mu singa unaram laba matung Chief Minister na maya Imphal Saroibung playground da chatuna mafam aduda Khelo India gi scheme gi makhada nangna sagatpa multipurpose indoor hall sanga bagi thoram da phongdokhibani mahakna hai Manipur gi sanaroi sing yaudana leba sigi sana khona bada mapung phadri bani masiga samana maya Imphal constituency gi sanaroi sing yaudana Manipur gi sanaroi sing suma pung phaba oidri bani haki sanaroi ma warabadi matam punamukta aka kumna harabasu sanaroi oina legadabani haki maya Imphal sigi MLA na pukhalakpa tongan ba demand sing mari leinana Chief Minister na football tub sargani amasung nupa macha amadi nupi macha sanaroi singi hostel su state budget tagi sarana ba khalagani haibaga done na mafam sing asigi lambi semagi thabak su paikhalagani haibagi thajaba piramki Manipur gi mingsat purkiba sanaroi amasung court sing da commendation certificate amadi plaque sing su yenthukpaga loina na maya Imphal haigun yangbi da leiba Kasturba Gandhi Vidyalaya classroom Nepal library science amasung craft block amadi phamung chama thagadaba girls hostel su sangaki wangoi subdivision gi makhada legadaba phamung chama gi hospital sagatpagi thabak sing yengsiladuna khunja singda layeng sangasi atu matamda thabak horagani habagi thajabu piramki Chief Minister na all maya Imphal Muslim Youth Organization gi mute singasu organization asigi Bengun ground da unaduna volleyball court ama sabagi wafam yengsilamki hairi amoromda Chief Minister na maya Imphal da laktringa gi mangoina na hairokta saganaba thorang tawriba Manipur Technical University gi extension campus yengsinki mafam asi hana MTU gi makhada hairok engineering college harnaba sagatkhibani Kongsada sida Chief Minister na PWD gi engineer the national highway the campus asiga samnariba kilometer taruk sangba lambi koilas thanaba khanganki aduga camp asida checkpol nala amadi footpath sing segwatna basu khanganki Kongsada sida MTU gi BC lakliba July August thadagi academic session asigi class khare extension campus asida gi hauningbagi wafam phongdoki Kongsada sigi manungchana government gi building da matam khargi oina chalairagliba Jawahar Navodaya Vidyalaya gi phibam su yengsinbaga loinana maisang asigi oja amasung maheiroi singa wari sanaki amasung school gi campus da u chara sing thaki tungda Chief Minister na Hairoki Community Health Center gi phibam yengsinbaga loinana Hairoki women's market su yengsinki oje makhata ba maroi pau sing pijare Kuki terrorist na nagamisam tarufajin kiban mitarani helakle thasigi tara homdoida kole namasung kojimani gi marakte ambush tawduna thadau church leader yauna misam ahum halaga topa mari una son kiba tawdok thokkiba numin makta lailol wifi kuki khuldagi mamin amasung makhut pullaga phajin kiba pastor ani yauna nagamisam tarpu haujing numitarani helaklaba phawbada lengana makhogi langla langjin amata puthupa ngamdre haina yaningduba phongdok tuna kaisam thong kabui khulgi nupi singna wakat khongjang changsinkhre khongjang da saru yakhiba singa misam phajin ba yaningde makhoi ba thu matamda tekta kaidana thadokadabani we want justice amasung longli Manipur haina iba play card sing paiki
Kaishamthong Kabui Khulgi Maira Paibina Sinduna Sangshin Kiba Khongjangda Lubasigi Secretary Panmai Kasungang Liona Hai Fajin Kiba Misam Sing condition amata yaudana thumatam da thador kadabani amasung masigi damak laingana matik chaba thabak lakhut kadabani misam sing adu makhong makhut tek ta kaidana pukhibani maram masina soyangam amata yaudana thador kadabani haiki UKNA gi kedarani farin nongmai phangle ngasi numidang thorokpa police control room gi cheron da tha si kungani to the United Coordination Army KNA gi kedar ani sosampur PS ki manung sanba Ngathal area dagi magazine ga konane AK47 number 9 mm pistol amma magazine amma tongan tongan nongmai gi maru kunthra ma to hand grenade ani amasung mobile phone ani ga konane phare makoi ani gi maming thongpi guite sahi kunthra ga humdo amasung sokho mang baite sahi nipu kawi haire kedar ani phare security force ngarang kong banandai bom nakai dagi ning thousand biki allies munan Kuntra amasung lapu partera maya lekai degi haujina langjing makha lekai de leiraba ningthaujam Isor Chandra Allies loya allies thawai lakpa kunga mari kobo Manipur Revolutionary Army MRA gi kedarani wangkhai ayang pali lambi degi phare makoi degi two wheeler ama mobile phone ahum amasung Aadhaar card ama phangli hairi accident le sabi ama lekhidre Nungmaya konana phare security force na Susampur PS na konba Ithenchar Rengkai dagi Johova Raja Datta chai kungamari kobo mioi mangarang insas rifle ama magazine mari maru kuncha ga taru camouflage bullet proof vets ama amasu mobile phone amaga konana phare hairi hauji makha taba pau pijari police na phajin khiba youth congress ki president yauna thomi mari magistrate na bail pikre Ngarang thin pungani rom tar pada Manipur Pradesh Youth Congress Committee gi President W Anand Lusingba Youth ki thomi sing bau parada leiba Chief Minister ki banglo gi gate tamna sangsilak tuna thillaga Chief Minister tumduna leiranu haiba yauna slogan singlaudan sangsin ki bakhongjang dagi police na pharwa matung Imphal PS na case ama lakholaga makhoi custody de thamlakiba Youth Congress ki President yauna thomi mari duty magistrate na bail pikre Khongjang asi changsin bagidama Imphal PS na case FIR number 113 close manga lisingani kunga taru register tawduna lakholaба matung sinung thin duty magistrate ki mamangda makhoi bu numin mangani gi police custody remand pibina prayer tawduna putorki police na duty magistrate makhoi gi custody da remand pibina tawruk prayer bu Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi Legal Department gi Chairman su ori by Advocate M Syam Saran Sano amasung Department asigi Advocate MD Rabi Khan gi maikadi akan mamongda objection tawrukhi bagalona ne Youth Congress ki President yauna thomi maribu bail pibina prayer tawki Police ki maikaidagi na custody remand pibina haja ki duty magistrate na nakalani ki wafam sing taro matungda bail prayer sing adu boya period na makhoi mari bolu palising nipu amasung masiga manaba security amamamgagi bail bonda bail pirakre hari Kaksingaya Secondary School Kaksingaya Secondary School students union gi cherola mada mahisanga sigi principal bumbaram sadna transfer tawki haiduna yaning duba phongdok to class boycott tawbagi sagchilakpa khongjang da lenga ki maikai dagi positive response pirak tabana maram oraga hayeng dagi matam kak taba akan ba khongjang sangsilagani hari class boycott ki khongjang asi tha asigi kungani thoidagi horkhibani hari hostage sing kudak de thadu gada bari nupi hostage sing da militant sing na harassment piba yaning de nupi maro Kuki militant sing na liang mai puruk ki nupa taru phajin khibag matang danga si irabat bhavanda oi Manipur nupi marup ki state council mi phama maru basi president S Sorojini na mayai tangbal lauduna pangthukre haina nupi marup ki general secretary Purnima si ki chirola mana phongdorakli Cheron sina makhata aduna kuki militant sing na phajin khibadagi hojik phawba thadok tana thamliba liang mai gi nupa taruk khudak ta thador na appeal tawkhibaga lonena militant sing sina makoina phawraba nupi misam sing de human rights amadi miyoiba amada utkada bachana kanglon ngak taba mawongda miyomine chathar khibagi thawongbu mifamduna akan mamongda kandem tawki amaromda maralaji darbam miyo misam taruk adubo miyobegi minung sigi yengbiraga thadok pinama mari lenaba singda haijaba haina sumi famduna warip lauki matam chari ngai mi top khando hodrabadi tungi miron kanbangam loi Jitendra Ningomba
मतम चारिंगे मिटोप खंदो होदब तारबदी खुनाय सिगी तुंगी मिरोल कनबा ngamloi हाइबा वाफमसि लेंगाकसिना खंथब मतम ओइरे हाइना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर लिमिटेशन की कमिश्नर जितेंद्र निगोमन फोंदोखरे मणिपुर लेंगांग सिंधुने स्टेट लालिबा अगस्त 13 सेंसस तौगनी हाइना थौरांग लिबसिगी मांगोइनना एनआरसी अपडेट तौबिनबा मरी लेनबसिंदा तक्सिंदुना लालिबसिदा लेंगाकसिना ngami matagum सेंसस की थबक पाइखटपा हौरलबदी लमदमसिगी मियामना लौगदब थौदांगी matangda IYC नुंगई SYPO नुंगई मखा लेकाई UYC नुंगई खुनौ SUEDO निंगपी खोंबान नुंगई अमदी JND ना सिंधुना नुंगई कम्युनिटी हॉल पांगथोखिबा मियामगी मिफमदा सरु याखिबदा माना वाफमजि फोंदोखिबनी मान मखा ताना हाइखिबदा मिटोप खंदोपसि लेंगाकसिना पामलबसु थबक ओइना पांगथोलकपददि उद्री मिकोक थीबना लमदमदुदा लेरिबा मिगी मसिंग खंदोलबा मतुंगदा अदुगा चानबा येंगलगा चाकोट थौरांगी ओइबा साकथुंग पिथर कदौरिबनी अदुगा स्टेटसिगी ओइनादि कुमजालिसिग समापन में फुद्रा माथोइदा पांगथोखिबा मिकोक थीबगी थबक चथबदा चिंगी मफम खरदा चई अमगी मनुंगदा हेंगटपा याबा मिगी मसिंगदगी हेना लेरंबा थेंगनखि हाइबगी रिपोर्ट फंखि मदुना ताकपदी लमदमसिदा कांगलोन कायना मपाल लमदगी नारोंदा चंगलकपा मियोई कया मिकोक थीबदा यावखरे हाइबनी असिगुम थवोंगसि मखा ताना थोक्तनबा लमदमसिदगी मिटोप हाना खंदोलगा मतुंग मिकोक थीबगी थबक चथबियु हाइना मियामना लेंगाकसिदा तक्सिंदुना लागलबसु लेंगाना ताबीदबसि अंगपा फावी लिसिंग मसमापन हुंफुदगी लिसिंग अनिगा तरामापन फावगी मनुंगदा मसक खंगदब खुल कया हेंगलमले हाइबा खंगलगा लेंगाना करी येंगदुना लेरिबगे हाइखि लोसिलकपदा मपाल लमगी ओइबा मरुओइ पाउसिंग अमुक पिजरी एनडीए के लेंगाक सही अमगी मनुंगदा सेमिलोन की नोंगली नुंगसिना इंथुरुबा याय राहुल गांधी ने मंगजरिबा मंगलान कैदोंगिदा मंगफाउनरोय बीजेपी होजि मखा ताबा पाउ पिजरी पीएम मोदी ने लुसिंगबा एनडीए के लेंगा असि चई अमगी मनुंगदा कनबा सेमिलोन की नोंगली नुंगसिना इंथुरुबा याय हाइन ओपोजिशन की लुसिंगबा राहुल गांधी ने फोंदोखरे वाफम असि कांग्रेस माइनॉरिटी एडवाइजरी कमिटी की मिफमदा वांगामदा फोंदोखिबनी राहुल गांधी ने हाई इंडिया के लेंगा मखोंदगी हौना सोयरकपा लेंगा मियामना यानिंगदबा हेंगलकपा अमसुंग इंटरनेशनल की थाकता कोऑपरेट की ओइबा वाफम कयादा लेंगा चेनरपना मरम ओरगा मियामना इंडिया के लेंगा लेहनबा पामदबगी चांग हेंगनरगली मसिगी मथक्ता लेंगा सेमिलोन फगले हाना लाउरबसु मनुंग हंजना येंगसिलुबदा सेमिलोन की फिबम नोंगनोंगगी मराय चाइथरक्तुना मिसा मियामदा चावना अवाबा पिरकपसिना मरम ओरगा अकनबा सेमिलोन की ओइबा नोंगनि नुंगसित अमा लागलगनी मियामगी इहौना लमजिंगदुना सिलकदौरिबा सेमिलोन की नोंगनि नुंगसित असिना एनडीए की लेंगाकपु सोयदना इंथुगनी हाइखि कोंगो युगांडा साउथ सुदान मरम लेतना चटपीगनु हेल्थ मिनिस्ट्री इबोला लाइसेंस संदर्भगी इपिसेंटर ओरिबा कोंगो युगांडा अमसुंग साउथ सुदान मरम लेत्रबदी मियामना चटपीगनु हाइना इंडिया की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अपील तौखरे सिगा लोनेना लोजरे मयामदा पिजबा ngasi ओइबा मरोय पाउसिंग पुनपु खुरुमजरी।